san amalen panapanak nagaren jay balay da biday nga inagpagpaggen kinuna na kanya ay manungsar dengan nak taawan apulus mauray mo kanya ay ading ko biday jak awaten panakapaay itdemun dayta ayat mo abang artoy biyag ko di mo kad ranggasan di mo kad ipaidam day tagam-gamgama nga nagpagpuy-puyatan ay jak may turturog jak maipangpangan taisen ken libnus tasudi ken sadyang ay biday itdemun ala tiliw-liwa daytoy kararwa itdemun kan ipaay day tapusong biday ay biday itdemun ala tiliw-liwa daytoy kararwa itdemunin kan ipaay day tapuso